төгсөөр байгаа эрхчлэн ямнаасаа илүү хайртай байдаг үсэг санааныхан тод тайлбар билээ. Нэг тавч ярьчих. Юунес нэрч. Хятад талбайгаараа Японы мөн Норвег гэснээсですね、中国のこの内モンゴルを支配してから、南モンゴルを支配してからのですね、この時代にですね、ごめんなさい、ちょっと順番間違えた。本日ですね、こうやって内モンゴル人民革命党の100周年を祝うことができているのはですね、南モンゴルのモンゴル人たちが自由独立を目標にしてずっと中国の圧政と戦ってきたことですね。それが中国共産党、国民党、いろんな軍閥と戦ってきたその100年だったと思います。それから、ノルウェー、日本の3倍ものですね、広い広大な土地をですね、中国の支配下で砂漠がしております。それから、世界で、唯一の遊牧文化、遊牧民がずっと大事にしていた遊牧文化を、消滅させようとしてきました。それからモンゴルの世界で唯一の縦書きの文字であるモンゴル文字をもですね、我々から奪おうとしております。それでもどうしても中国が私たちからモンゴル人から奪えなかったものは、あります。それは自分の命よりも自由を大事にするというそういう思想です。その思想はですね、中国がいくら頑張っても我々から奪えなかったものです。өнөөдрийн үр монголчуудын одоох байдал энэ одоо танаад их хэрэгтэй мэдээлэл. Өнөөдрийн үр монголчуудын одоох байдал бол чонон сүрэгт эргэсэн хоттой хөнгөөд нэлээд оновчтой байгаа. Үүний би гач одоо малчдын гажир нутгийн асуудлаар жишээ татаж ирье. Одоо хэдийгээр үр монголчууд бол уурхай, тэрэлэн одоо янз бүрийн хэлбэрээр одоо монголчуудын гажрыг бол одоо бүр яжиж байгаа. Гэхдээ энэ малчдын нэг яг бэлтгэрийн талаас нь би жижигхэн жишээ татъя. Инхээр одоо нэг жижигхэн жишээ. Хэрэг малч таны бэлтгэрийн дорчин уурхай баялаг ирэх юм бол тэр нутаг улсын энергийн бодлого гэдэг яхад нь доорхноо ухтан сэгчигдэж дуусна. Хэрэг та гэсэн нутгийн төлөвлөгөө нутагт амьдардаг юм бол бөөжин тэнцний өстэй хийж асах инженерт багтаж шилжүүлэн нүүлгэгдэх хавж яд утгах болно. Хэрэг та бут цөв олонтой хүндий жоодог газар амьдардаг юм бол бутлаг өөгийн хамгаалах бүсэд багтаж бэлчээрээ хадлагаа бас л алдах болно. Хэрэг та гол асан бүлэг борхостой нутагтай юм бол усны нөөцийг хамгаалах нуг газрын бүсэд багтаж түүнийг бас л алдах болно. Хэрэг та нар газар нутгаа их өвчөөгөөр онгон дахраа нь хайрлаж хамгаалж эжимж ирсэн бол хошуу, орон, улсын дэсийн байгалийн хамгааллын оронд багтаж газар нутгаа болгохоос өөр зам алгаа. Одоо дахиад улсын байгалийн жижиглэг хэмэх нэрээр нөрөмтлөх хэлж газар нутаг болоосаа гэв. Ганц л Монгол хүний газар нутгийг ямар ч арга. Үнэндээ бүх хэдийн нутаг дэвсгийн 160 бүх хэдийн хүн амын 102-ыг үжилхүү Монгол төвд эвэр урган үндэсний газар юм аа.現在のですね、南モンゴルのモンゴル人の状況はですね、狼の群れに、襲われた羊の群れのような状態だということができると思います。一つのですね、南モンゴルの牧地、遊牧の対象の牧地について、例を挙げてですね、説明しますと、例えば遊牧民の土地の下に鉱山が見つかったと、鉱物が見つかったとなれば、そこはですね、中国のエネルギー政策の対象だということになってですね、その土地が奪われます。また砂漠、あるいは遊牧地、あるいは河川沿いのちょっと草が生えたそういう土地もですね、それぞれですね、環境を守るという名目のもとでそういう名前をつけてですね、どんどんモンゴル人からですね、家畜を放牧する土地を奪ってきたわけです。Итод малчдын гавхаас алхаж ирэх газрын мал сүргийн хашаанд нь хорж хашаанаас нь бултыг хүрдэн өндөр тургуулаар турж бүр ганжуураад элчний нөхцөл дээр нь алж ирнэ. Очооч.ですね、家畜囲いに入れてた家畜がですね、ちょっと草原に出るとですね、
その公共の草を食べたということで、そこはもう中国のですね、処罰の対象になります。 하다 좋네. 그래도 만약 많이 오늘 좋네 많이 잘 같이나 5천 남았을 때 맛있는 음식이 오용 지즉 해도 없어 한 하샤나 상가가 해놨으면 얼굴 보여줘. 한 마다 불철 가는다 하면 알음이 맛이나 수고 지글이 될 잡습니다. 에링 그린 해줘 자밍 자마스가 저로 돈 될 잡습 그 hun든 넣을 때 그렇게 잠을 전에 흔들면 시도를 그렇습니다. ですね、私の故郷のですね、女性の、牧民、遊牧民がですね、羊の毛を飼ってですね、ちょっと柵から羊が飛び出してしまったらですね、すぐ中国の監視の車が来てですね、羊を引き殺すなどのことも、そういう事件も、日常茶飯に起こっています。とにかくですね、遊牧民が自分の代々、使ってきた保護してきた土地がですね、そういう形でどんどん奪われるような状態になっています。 마치디 지력 작다 포가 허리글은 밀지러서 호자가 예전 건축주 흐뭇 마칭 톰 마신의 더우신 다른 감도 작직대 제반 모치 줄때 따라 메인 룰 비시원 그리고 에마 어르지 나스마지 그 매력디 모치 줄때 따라 우이 기지선 노토사 우르 알트 쳐다 그 다스리고 예지 베슨 그 そういう形ですね、代々祖先から受け継いできた放牧地というものがですね、自分たちの思うようにその家畜を放牧することができない状態になっていてですね、そういうことで精神的に病んで自死を選んだりですね、そういう遊牧民もたくさん出ている現状です。 그래도 만약에 뉴욕 같은 데 던지 내용도 도청 하프타 들어올지 킬로미터 가지고 매갈에 한 발때 어느 매고들을 몰았으니까 그런 것들이 자잘자잘하고 보스 복속 안겠대 보통 갈지 일찍 가 수룩수룩을 되지 하던 밀지를 못할 때 도로만 호스 그중 엔지 서로다 하갈지 그렇지. ニューヨークに匹敵するようなですね、土地をもですね、そこに生えている木もみんな切り倒してですね、そこの土地を奪ってそこでロバとかですね、豚を飼うというようなこともどんどん起こっております。 어느덧 안 좋아지시오. 어떻듯이 애도 같이하고 우리 이모로도 그러자가 뭐 호르 먼저 디아게 애들은 다른 다른들 주가 우리 립들 예라도 쓰시고 만에 어떻게 야폰 어르지스 아라바지 헤드딘 두rum켈루고 세큰 작업 배상 그 예르티고 있어. これはですね、私が今皆様にご紹介したのは、特別なことではなくてですね、南モンゴルのあちこちで、起こっていることです。で、やはりですね、南モンゴルのモンゴル人はですね、日本が南モンゴルの一部を使ってですね、作っていた満州時代ですね、日本人が入ってきた10年間はですね、中国の弾圧がなくてですね、非常にいい時代だったということを回想しております。 어떻게 우리 먹어줘도 전 대륙에서 현수룩식 엠터지 배가 우는 보도지 더도 현수룩 어떻듯이 허링 하르치 알심 버틀 때 아통이마 그래도 어디서 특한 정단 주도리 버터서 이루 운투스니가 이르되긴 돌려 사나 적은 시간에 줬대 득단 득 같은 배가 저한 배월 들히니 팀 배dik 맛이 안 하르치 배가 先ほどですね、南モンゴルのモンゴル人は、狼の群れに襲われた羊だというふうに、羊の群れだというふうに言いましたけれども、もちろん私たちはですね、羊ではありません。私たちは自分の命よりも、個人の命よりも民族の未来というものを見据えてですね、頑張っている、生きている者たちです。 자, 그럼 어느 우리 먹을 때도 어느 도시 음료수는 doğru 덤직듯 애식자고 예시로 그렇기 때문에 은후 어른제 힐링 дотор бараг алга болсон. Гэхдээ 힐링 гадаг өргөжүүлээд тэмцлийн орчинбий. Нөхцөл байдлын өөрчлөлтийг дагалдан үр монголчуудын тэмцлийн хөлбөр орж ирсэж дагалдан хавралт гарч байлаа. Дөр зүүнээ 80-аад онд өөртөө засаглахад шаардсан оюутан зөвлөлтийн хөдөлгөөн үүсэж 2000 оноос хойш газар нутаг уламжлалт эмнэлгийн хэлбэрээ хамгаалахаар зорилго болгосон малчдын тэмцэл явагдаж 2020 онд Монгол хэл бичгээ хамгаалахаар болсон өвөр монголчуудыг эсвүүцэл өрнж байсан бол одоо гадаадад байгаа хүмүүс жохон байгуулт илүү идэвхтэй оролцож тэмцэн түүхэд үүрэг хариуцлага биелүүлэх цаг ирсэн болов уу гэж би бодож байна.
私たちのですね、モンゴル、南モンゴルを守る活動は時代とともに変化してきたと思います。1980年代のですね、学生、それから知識人、文化人を中心とした活動ですね、それから2000年になりまして、今度は南モンゴルの牧草地を守る、それから伝統的なライフスタイルを守る遊牧民たちの活動、抗議運動ですね、それから2020年には、モンゴル文字を守ろうとする活動が起こっています。現在はですね、国境外、中国の国境外、外国に住んでいるモンゴル人たちが積極的にこういう活動に参加して、盛り上げていく時代になっているのではないでしょうか。өөр Монголын хэрэгжүүлэлээ төмөр хаяа хуулийн дүрлжиж хаяа бас намтан дагсан шиг харагддаг. Өндөө дүрлжин очихоос босож шахтан юроос онцолж үжээгүй юм аа. Зөвхөн өрсөнд орж чурам болж гажир сайгүй нуугсан гэдэг. Тэнгэрийн цагирж тагийн салхисгүйчээр тэрхүү чурам гэнэт өрсийг чоолон асаад дахин төмөр дахин дүрлжиж түүний дараа тал нутаг үжил хагдаасааж чилгэм ногоо өсвөлчээрээ бүрхэгдэнэ гэдэгт би эргэлж байна. 私たちの活動はですね、時に、発展して積極的になって時にはですね少し弱まるっていうようなことが外からそのように見えるかもしれませんけれども、外からあまり活動が見えない時はですね、地面の下で火種がですねメラメラと燃えている時で、またですね時が来ればですねこれがバッと一気に燃え上がってですね私たちの活動が一気盛んになり発展するということだと思っています。Хөгжлийн жаалтаараа дэлхийд хоригдж байгаа Норвег улс Данмаркийн эрхшээд 434 жил байж яхан эрх чөлөө эжин мэд хэрэгэн төмчин олж өсөг хүчээр сэргээд гэсэн түүхтэй гэдгийг далимт нь бас цогц дордъя. ノルウェーはですねずっとデンマークに支配されていましたが400年以上経ってですね、一気にこれを倒してですねそこから独立して自分たちの文化歴史言語文化文字を取り返したそういう歴史があります。そのことを皆さんにご紹介したいと思います。 Эжин хичээвэл заяа хичээнэ. Эдэн Чингисийн хажис бид чарай байж байгаа яа бүгдээрээ за та бүгдээ байна. 人が頑張ればですねその人の運命は開けていくものだというふうに思います。チンギス・ハンの元にですね皆さん一緒に頑張っていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 ありがとうございました。次に、反体制活動家南モンゴルチャンネル、司会者、ナルソー・ハルチカさん、スイスからのメッセージです。 Италия
одоо энэ хурлаа бас нарийн яг ёстой юм бол хүсэж байна. Түүнээс гадна одоо манай өөр монголчуудын талаас тийм ээ олон улсад хэрхэн одоо дэмжлэг авах ямар баяртай холбогдох энэ талаар бас юм яг ёстой гэж түүнээс биш зөвхөн өнгөрсөн тийм ээ геноцид ийм байна тийм байна яагаад үгүй биш ерөөдөө хаалт ёстой. Ерөөдөө бол тийм ээ бидний өмнөх маягаар хүлээж авахгүй бидээр хэрхэн тэмцэж хэрхэн тэмүүлж хэрхэн өчөө нэгтгэл баяр гэж миний бодлоор үзмаа. Тийм учраас энэ хурал бол зөвхөн оюун тэмдэглэх хурал биш харин ажил хэрэгжтэй өнгөрсөндөө цэвэрж ерөөдөө хандаг тийм хурал болоосаа гэж миний бодлоор үзмаа. Энэ хуралтай миний зүгээс бол өндөр амжилт хүсэж энэ оролцож байгаа бүх хүмүүст ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа анхаарал тавьсан. ありがとうございました。次に、若手活動家で人権保護者ソユンボ・ボルジュグンさん、アメリカからのメッセージです。ありがとうございました。次に内モンゴル人民党メンバー若手活動家、エンクチェルのウリャンフェイさんがイギリスからのメッセージです。届いてないそうです。失礼しました。
次にフジモンゴル人民党メンバーで若手活動家のボード君ウォルナーさんスウェーデンからのメッセージです。Самацано таавханда энэ өдрийн мэндийг хүргье. За намайг Орма Авта болоо гэдэг Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Шулуун муу таавхнаад ирсэн. Тэгэхээр би Швед улсын Стокгольмд амьдарч байна. Өвөр Монголын ардын тусгалт намын 100 жилийн өмнө тохиолдуулаад алинхтэй бүх эрхчлөө тусгаар тогтол энэ Өвөр Монголын төлөө тэмцэж байгаа бүх ахын дүүстэй баярлаж хэлье. Бид бүхэн эхнэрт элгэн цаатантайгаа уулзах чадахгүй гэсэн тэр хүмүүсийн эрхчлөө тусгаар тогтол өөрсдийнхээ хэмжээгээр төсөө дуу хоолой марч тэмцээр ирсэн. Бид бүхний тэмцэл эзэн хаан бид бүхэн мэдээж мэдгүй харин Өвөр Монгол маань эзэн тусгаар болно, эрхчлөөтэй болно. Тэр хүртэл бидний тэмцэл үргэлжлэх болно. За тэгээд энэ бүх үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа бүх арын албанд ажиллаж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа хэлье. Аваас үнэ эрхийн тэмцэгч, үнэ эрхийн дээдлэгч бас бид бүхний бид бүхний ард байдаг, бид бүхний дэмждэг бүх хүмүүстээ бас баярлалаа хэлье. Баярлалаа.ありがとうございました。非常に残念ながら海外等からなかなか来られなかった方の今若手の活動家の紹介挨拶がありました。その次に大モンゴル地域からのメッセージと題して、モンゴル世界モンゴル人連盟事務局長のチョーチアさんのメッセージをお願いします。これも来てないんだそうです。次に、トスハルブレアモンゴリア運動代表の、マリナ、カルハンゴはアメリカのからのメッセージです。President of the Inner Mongolian People's Party. It is with deep respect and heartfelt congratulations that I, Marina Khamkhalain, extend warmest wishes on behalf of Tuzgar, Buryat, Mongolia, and the Buryat Mongolian community in the United States, as we mark the 100th anniversary of the Inner Mongolian People's Party. As a Buryat, I am deeply honored and privileged to commemorate the first Congress of the party, where 100 years ago, a representative from Buryat, Mr. Batadalai Achirov, stood in solidarity with delegates from the independent country of Mongolia, forging a historic bond in our shared vision for freedom. This milestone is not merely a celebration of a century of resilience. It is a testament to the unyielding spirit of the southern Mongolian people in their quest for justice, dignity, and self-determination. Your party's legacy inspires all who cherish Mongolian heritage and the dream of a free nation. As we reflect on this historic occasion, we are reminded of the profound importance of the struggle for national freedom
a struggle that unites all descendants of the great Mongolian nation. From the vast steppes of southern Mongolia to the lands of the Buryats and Oirat Kalmyks. For too long, our peoples have endured foreign domination, our cultures suppressed, our languages marginalized, and our rights trampled under the weight of colonial powers. Southern Mongolians, under the oppressive grip of Chinese occupation, face policies of relentless assimilation, forced relocations, and the erasing of their nomadic traditions. Likewise, Buryats and Oirat Kalmyks, scattered across borders drawn by imperial hands, continue to battle for recognition of our identities in the face of Russian and other outside pressures. Yet, in this shared adversity lies our greatest strength, a common bloodline forged in the fires of Genghis Khan's legacy, a shared history of horsemen and warriors who once thundered across the world. As a representative of the Buryat people, I speak from a place of deep kinship and parallel pain. Our ancestors, the Buryats of the northeastern Mongolian realms, have waged a similar fight for national freedom and political independence. From the early centuries, 20th century's revolutionary stirrings to the present days, quiet resistance against cultural dilution and economic exploitation, we Buryats have known the sting of foreign rule, much like our southern Mongolian brothers and sisters under Chinese colonial occupation. We have seen our sacred lands despoiled, our Buryat language sidelined in school, and our traditions threatened by modernization imposed from afar. These struggles are not isolated. They are threads in the same tapestry of Mongolian endurance. Just as the Inner Mongolian People's Party has stood as a beacon against Sinicization, the Buryat movements from the Buryat Mongol Republic in the 1920s to today's grassroots efforts echo the call for sovereignty and restoration of independence. We fight not for separation from our